talofa lava, talofa atu I le paia malu si tātou o tunu. E o loo whapeo na mafuta mai nei fui vai ngole huli, talofa tia te o tau swafa manumalo Yesu Keriso, le tua lo tātou li imo lo tātou whahola, le tua Abrahamo Isaako mai a kopo, le tua yo o lo tātou li whaolo Yesu Keriso, whaatalofa tua ia te o tau malo de soifua malo fo lau a mai o tau le nei fo I tu la, ai le I amatalia le tātou plokalame, e au na fia whailo atu fo'i le tūlanga whaale tonu o lo iai le tātou live stream I le tūlanga le lacking ma le tūlanga o lo iai I ono nisi lavo tūlanga e le mawhai o na controllinga from my end ono le tūlanga o lo iai le Facebook ma le lato fo'i platform e le o live streaminga le tātou I lungo o YouTube le taimire nei o lo whapeo ona pre-record tātou plokalame. Ia mai ar tātou plokalame ona tu ina atu le ilunga o le tātou YouTube channel. Ia ona lavo stūlanga o lo tau mawhai ina ia mawhai. Ona le leili tu ina atu le au nanga. Ia ona tūlanga o lo iai ia le swinga foi ia o le tūlanga o lo iai. Ia la vaenga ia wai pule na latou platform. Anyways, Ia le tua, whaaftaile nei fo I tūla o tātou toi au lia, I le alofa maleanga le lei o tātou o tua. Ia o whaapio na tai meilo tō soifua. Ia, ma lo nei ola vai tātou te wheloa I ele nei aso ia I manu ai le o mala. Ia le tua, o lo o di alu tātou prokalame se I o whee se talo tātou atu I lumo le tua le mātou tama vi ia la o fio. Vi ia o ele tua le tama. O le pule awao I mea uma ia whamanoina lo swafa mātou te whaafetaia oe lo mātou atua le nei tu la o mātou sauni e whalangolongo I le upu te upu mai la o fio whamalo si aura mātou sāwalinga whaleanga tama au mai le file mu mai a te oe a mai a fo I tama ia te oe tama le poto mai a tama I e whai ai mea uma ia ma whaapeona mātou whaatinoina mea umai vi I ai la o fio. Fisoswani mai oe lo mātou watua. Io mātou tangata taitua tasi mo mātou mawhauwhau. Ia whaapeona ngalue mai lo wanganga o im whaatonu mai la o fio whailo fo ilo mana I la upu. Whaapeona whaamalama ia io mātou tangata io mātou malamalama I la o fionga. Whaafo I le vi inga I la o fio I mea umalama tama. Ia whaapeona I lo oe ai awa lava o le tangata o no suafo o Yesu Keriso wo le mawala awa tuai nei. Amene. Hallelujah. Vi ia le tua. Ole nofo mo mafau I le tūlanga o I le tātou sāwalinga. A tātou wa ai le tūlanga o iai le vai tau le nei ma le olanga le nei o tātou iai. Le ngata I le sawa le whaatena kolosi ai o le tūlanga fo o lo iai le the social media o whaapea ona whaaleanga ina I o lo tātou sio manga, le ngata whaaleanga ina tūlanga o vahenga o lo available lunga social media, whaapeo nā whaina I le mawhauwhau mamao tātou ainga, wa whaina mawhauwhau mamao whanau, wa whaina le mawhauwhau mamao o le tama, o le tina, ia ma le ainga atoa lava ono tūlanga o mea lo whaapeo ona available lunga social media, ia po lunga for the internet. Ono foi o le tātou taua taua o le whaaleanga fo mai o lii po o le vani monimo e no airwaves o lo whaapea fo I ona I lunga o le vani monimo ne no ta ua se taimina I se taimina ma o atu e mate asi le ile a foi e mata I mo me o le whale va ai fetu I New Zealand e te uwhaali mai foi ia le tūlanga o lo o iai le lunga o le tātou vani monimo. Ola, I think to titia over le miliona mo meo sa kelike ese satellites fo le lo o lunga le o lo whapeona ona I lunga o tātou. Ia wala le vaenga le wifi o mea uma ia le mea o le o le afoi o le satellites le o lunga o tātou Nofo mo mafofau. O le mele nei le li o lolangi. So le mo ba masau alonga alona faonga haina foi.
o nei vaenga whaateno kolosi i le nei vaitau e whaaseseina le tele o tangata wa whaaseseina i lungo o nisi o mea lungo o tala o mea o tutupu i lungo o YouTube o Facebook i o mo ata o le tele o vaenga i o mo cartoon whaapeo na whaaseseina ia tātou whanau mai lava le la itio o tamaiti e matua i le mātāla fo i mātua o le tele o cartoon ia ma mea o loo whaapeo na mai mo ai tamaiti ma mata ai tamaiti i le teimi o la iti o laua o ao lo fo i lo latou po laua program o laua tango le fo le cartoon ia ua whai e tangata nei le vaenga e program le mawhauwhau o le tamaititi ina ia mawhai ona think that way ia pe mawhauwhau i mea nei. Amen. E o la le tuputupu i for tamaititi o laua iai image i lo latou mawhauwhau ia mawhaenga umalava o le upartus pa ia fa mai cast down every imagination o le mea e imagine le tangata o le mea lai le mawhauwhau o le tamaititi ai a whaila e tuu i tonu i mawhauwhau o tamaiti mea nei mai lava i le la iti mea lea fo I don't encourage people wa a tuu se isi i le taimi le nei o tātou iai e le aise peipi sita piko i sili onga full time na ilo le telefoni wa le o toi iai ni taimi o mātua e toi va ai ala tau whanau ai ngā kangi o kamakiki ko iai lea telefoni e pe o le telefoni lau o tuu iai e wha anofo file mu o le peipi sita lala lau i nei taimi ne o le telefoni o le tele lau taimi wa lea o ina e mātua la tau whanau au a wha o ngā le wha ateno kolosi pe wa wha o ngā mea o le lalolangi e o ina tātou whanau o nā luatu la i o le matua na o le 2 minute la tu le matua faise tala i le atali wha awhewhea la o na nofo le nā 2 minute i le mawhauwhau le tamaititi pe a whai e valu i tū la o lai nofo i lumo o le computer ia ma o mai e nei masini ma nei ta alonga mai e mea o la laua. Amen. O le tūlanga nā lewa iai le lalo langi le taimi nei o le utala no atu fo ia uia wai o le tasi leo taua ele o mawhai ele e ka le sia no lātou tauina o le taua whaateno kolosi. Tu mai ile tu whaaleanganga le lei tele le ka le sia ile whaatino ino ngā ruenga wha ai ilunga la o le area lea whaateno kolosi o le toa tele i o tangata o lea fo ia awhi ai. Amen. I'm not pointing a finger because o tātou umalava ai auani a vea se mea tātou te vai ai ma mea le a tāo fia ai lo le tātou a whailoa vaenga o lo whaapeo na wha a vea ma vaenga o a fia le tātou wholaunga peo no whaiato lo o tātou wola i for le sio manga o le sawa le whaatinu kolosi wa a fia ai si tātou va ai le te leo le a fianga o Samoa te le o le afianga o Samoa wa manua loto tangata wa afia loto tangata o lo manatu samama wa faaleanga o tangata oe wo mai tangata le whanau o le ti apolo a vae alatou whaitionga o alatou complain o mea leanga i la mai nei tangata wha mai o le mea na teu o latou loto wha mai o le mea leanga na teu o latou loto lau sau fafo lau sau i fafo. O na sau lei fafo, whaaleanga ina I fua oe. Sa mamalo mafofau, the last 5 years, na mamalo mafofau sa mamalo wa ai a pai mala fai, what about last year? O ai lavar tangata na eva ai, e te le iloa le leanga, na o le lei. Na tuu lavar whaamasino I le atua. Amen. E le I maua o se o langa whaamasino, le teimina e ola I foai. Ai sea, ona fo I lasa mama o ia. Lasa mamalo mafofau, mamalo loto, a eva ai atu tangata, e mamalo va ai. Asea, ona fo e tele iloa le leanga, o le mea nai le I mana o le atu e te iloa. Awa avea le social media, o le mea le wa whaonga ina le ti apolo, e te iloa ai le leanga. Mea le la le na, o le taimi lava na e iloa I se mea leanga I se tangata. Pala lo lalo loto. O le mea le na whai le ti apolo ia atamu ma eva, na mana o le ti apolo ia iloa le au vaenga lea, le lei ma le leanga, ai le mana o I le atua. Ai na whai le ti apolo, ma whaato I lalo, le na leina pa ure tangata maanga sala.
lea fo ila o tupu le tātou vai taimi, tupu le tātou vai tau, a tonu o lente mawhau o ie se la au na tau mai ai. Ai a tātou tu wa e fo le tātou soifuanga lei nei, e alo o langa i lo tupu ai, tātou ina tātou fiola mai, ele i eise social media. E mo i lava sa tātou ita ia pai mala fai, a ele i o re ti ngā male a fai no tātou roto, i le mea lau e le vai tau le nei. O upu e talafo e tangata i lungo o afoi, o social media, o manatu. From the devil. O le whanau le nā le ti Apollo, le upa tuspa ia fo mai o loto ta mā le ti Apollo. Lai tara noa i Jesu i le au pepelo, ma le au loto leanga. Amen. E le o oe lai te loto leanga. No, wala na a fia o tātou langona, ona wa whaatanga e tātou ia mei lunga tātou social media. Ai meika, wa whai lau masani. So se tangata lava o te whaitau to i lunga o friends, o te whaitau o tunga e yeise upu palau vale, se tulou, pe yeini ala to whaase ama, o kango block. O ke kango poloka wai mai maule teimi. It's not edifying me. E le ofe soasoani la usavalinga whaaleanganga. E pau ane mele le ieni tangata o le whaitio. Amen. Tango e afoi. E va ai toi va ai aua te tauna ona e te ai. Whaima e tilo. Po o fele mele e ui mai le li o laulangi. Aua foi wa pena o whaiatu. O a tātou telefoni ma tātou computers. O le pepi sita le laua iei nei. Wa te lea tu le taimi o whaahalu e tātou whanau i lungo o mea nei, na i lo le taimi e whaahalu ma tātou. O le computer ma mea nei, na ele i whaia e le atua le tamai titi e o mai e mea nei, na whaia le atua lau whanau, e o e oifa mai e o le tama a o le titi a matua, e le to e te a se ai, ta taula ona e o le taimi le nei, ai aua le tuua i ai le telefoni. Pe le tangi, hei, o oe le matua na tu watu ai oe le, na tu watu e le atua le nata me titi ya te oe, e te tausia, ma fai i ai lau ngā ruenga na au mai e le atua. A o lai na matua le tamai titi, e le to e te ai male mele na e o inai. Ai a fai la o lele i ai se tātou ngā ruenga o fai a o la iti whanau, na ona tangi lava tu i ai le iPad, tu i ai le telefoni, e tātou te mana na o uma, whai ngofia e mea uma. Tātou te mana na o uma i ola ia whaamali e ina tātou whanau. O le mea le nā wālai o na leanga le larolangi. Right? Hallelujah. E ala no utala noa whaapea. O te nau ia pui le isi au ngā tupulanga le whai mai. I loo te vaitaule nei, ia te au lau wa ai le whaasolonga mai. O laua whaasolo ina ta iono se furu le toa tele au nā le atua ngana whao ngā ina la tau au ngā tupulanga o le pattern leo leo te vaia. Tangata ta iono se furu, toa tele o tangata toa tele whaife au. Na whao ngā ina le atua i le nā ngā tupulanga. Sau lalo o le lima se furu, o lai e fo le generation le nā, o lai e le toa tele o la uta i lima se furu lau whao ngā ina fo e le atua. Ai le toa tele. Se i ho foi no o mai lalo le generation au fa se furu. Right? O la fo to tele au na le tua la ile taimi nei, but not many. Ele to tele. O le foi la o mai lalo le la fo, i la to se furu, you know, le vaenga le ma to le va to se furu le fa se furu. To tele foi ni au na le tua o na o lo yai. Ona o fainga malanga le tatou te yai e pass on le baton. E vo le kalonga vo ile le afoi. O le mini ngā fua, a sau le isia, pasi ma le fua ia te oe, ona e ta moe la ia ma le fua le nā. E te taula ona e ta pena ina le tangata lai lumo o oe, ina ia e pasia atunga le fua, o lau ready le nā tangata. A e alu e su e tutono e ka le sia, lau au ngā tupulanga ma le tupulanga i lalu ifo. Ma tupulanga talavou, wa leo tutono le e ka le sia. A lai wa tele i tangata o tangata matutua sea, o la tona ia generation. A o fea la le se ngā tupulanga. Right? O fea o ye se ngā tupulanga le lalo ifo. O le mea le nai ta tau ona tauea, aua ne i tātou droppinga lea, le peton. Ia tātou tāpena ina, aua la le tua iai le afo, i le iPad, ai tuu iai le telefoni, tuu iai le upu le tua. Hao, spend some times with them. Asea, pasi iai le upu le tua. Hao ye ono le upu le nā le tua na whaia Israelu, iau tau wao iau tau whanau.
fai ma wha manatu. Hao iai. Te le se taimi wa o spending ma tupulanga tala vau. Let me tell you something. Le tupulanga tala vau le taimi le nei. 20s, the mid-20s, ia wha asolo tui lalo. It's really hard for ilele e tala noa tu iai. O le toa telo taimi. E a foi. E le tali tono tu spaia. Ai ape pese mai ngai pese fo yo lalangi. Makwale leia au se upu se mau se tasi tu spaia. E le ai ma se mau o iloa. O ai lai blame. E tau te play minga le whaiwhi au pe play minga o tau mātua o tau whaia onga mua a whanau. O whanau, na tu ina mai e lea tua wha mai na watu i ate oi o loa tāua o le mea alofa lea tua na tu watu lai ate oi e te tausia. Tausi lai lea i ala o le li. Lau o lua se fulu i whatau sanga o le stamatiti e le i maulu ai le wharisa. Lau o lua se fulu sanga o le stamatiti e le i loa po when me tu oi kenese e le i loa le me tu el whaalinga e le o se whaafi tāuli le nā le whaiwhi au. O le mea mua le nā le matua e whailana tama ha o lana tama i le upu a le atua whaasa o sa o nala. Whaasa o sa o nala. E ao na tātou mātahala i le vaitau le iwa tātou iai. E ao na tātou va ai iai. Ma tātou va ai. O le sauar ti Apollo le o sauai. E le o toe moe le ti Apollo. E le o toe moe lai sau e ngā oi lau whanau o whee ui mai ai. Nā lava e te fia o ia. Nā lo usu ngā luenga ma mea uma. E awane ngalo ia te oi. E le o lau ngā luenga le priority na mai oi le atua. O lau whanau mo lo ainga. That's your first priority. O lau priority mua le nā, ai te le ialu le ekalesia, wha mai le tala tuspa ia, ma ai mua lo ainga, e lona lua fo ila to ekalesia. Your family is the first priority. O lo ainga. Tu ia la wai le aisa ua ia tatau i le tūlanga wa, o safoi. Nā o fautu atu i mātua, but the next generation, le whanau tupulanga talavau, le tupulanga lalo vaoa. Mātua. Aua ni o tātou droppinga le beton. Basi lea, le upua le atua. Ave a tātou whanau i o lātou i loa le atua. Ave o tātou whanau i o lātou i loa le atua. E iei le taimi. E wha masino ina ai o e le atua. I lau ngā ruenga na whai i lau whanau. Pena ea, tu iei le iPad. Pena e ave iei le upua le ola. Pena e sasa wale upa tu spa ia fo mai o le ua tuu lana sasa wale alofa o ia ilo nā tali. Ia, sasa la ina ua pepelo manga sala, ai wale sasa ina ua yese me ese sepe ua ta eise ipu, mea lana ta o le abuse. Ai ala no utala nua atu whaapea. I don't know, e leo sato mata upuna nei aso, pa ora fasada ni peise mea o loa. Yeah. Tala noa tua ia tātou fo ilele. Lo va aia lofa ia tātou tupulanga whaia. Ai maise la Valencia ngā tupulanga. Tātou ngā rue whātasi. E tasi le tino. E whaile ngā rue ngā Kevin. O le ngā rue ngā Kevin. O le launga to le upo le atua maha o a o oi. Maha o a o atu le upo le atua. A whaiwa e loa le upo le atua. Au e te tu ua whaua lau whanau. Ave iai le upo le the same word. Whaasino ia fionga pa ia le atua. Asea, o tātou ngā ruenga le nā, o ngā lulu e atu whaiwhi au ma au na le atua e watu le upu, ai latu o le whale, awa e lau whanau, tala no i le upu, au ane i tu ua laua, lau tala noa. Au ane i tu ua lau tala noa, o te mana tua e, a tōne ala na whaapea o nei, i lo uola tupu ai, e whaapea le i le mātou si o manga o le mātou a inga. So se taimi lawe whai se mātou mea ai o hao lo tina o lo tu fine i a ma nisi o tausonga na mātou whiola whaatasi. O le taimi lawe mātou te ai e lunga le lau le afiafi. E umaloa, umana whai se lotu. So se taimi lawa, e mai ale upu, ok, loa e lai tite se tupu se upu o lo tina, se tala fo i lele e a fo i le mātou waso fo i lele i a ma mea na, i se mea le leina whai. A o le tele o isi taimi. E wha manatu mea te i tātou. E afo, e wha manatu mea ma ua, ma si o tu fine, ma nisi o la uso, na mātou whio le whaatasi fonga. Wha manatu mea te mātou wala o le li. O te iloa fo i tātou mātua le mafuta mai. Nā fo i tau te whaia. Aua ni o tau wha vai vai. Keep doing it.
tusa lava pe le fia whaalongo mai, pe fia whaalii, aua ne itua, eile uso matua e. Masani ana whairo tina ia sola, whai avele upo le tua. Kama ngai o ngā solo mai ma, ai le ma whaina tu ua lea. Le tautala iai, tautala, ave iai le upo le tua, ave le upo le tua. O te mine, o lau whao ngā ina le tua. Amen, o lau whao ngā ina le tua. Sao ka whaapea ka ika ia ailonga alili winga e haifu ele tua i ko inga ka ngaka whaapea ngei. E whaile maa malovo, le kon kusipa ia e kango e ka e au kama ia. Sa i lota mawhau ina aso, ai longa i mawhai ele tua na suia nei i ko inga ka ngaka whaapea nei. But man, it's a really big transformation. Whai ele tua, e mawhai ele tua. Amen. Tu e whaalongo rai lau kamanga. E kanga so se keimia makalango ai. E mako kalango ko e whaamangako o ke ngianga o maa ua i laso ho ilele. O ke ngia maa ua le upua. Keimi uma saule whaukua. E manga kua le atua manga kua. Ia e mole mea ngā au ka le alu le loku. Wa aso la fo ilele a whaile le mako loku. Wa mako loku iki a. Lo tinala e alu loku fo ilele. E wa ewa mai kau le ka le sia fo ilele. Piko ai luma loma kua so le ngā o ngā ku ua le loku fo ilele. O le mea mua lo ki ngai whai. O le kilo mai kuengu whalai kua poi o maa ua mlo uso nganga sa laku le loku. O le kele lau keimi. Whako koa molu e ko kongo le whalesa. He le keimi na ku ua loko wa keimi konga ngai kongi mei kua le uloloma kua. E kongi mei uloloma kua ai o la waka ngofo koe pea kai ko le angiru ngoko loko kua le amakanga le loku. Ane mea la e afoi, e hui lava I lota whaalonga tai nā aso. Amen. Ai re tu ua I ale ha. Lea la kuwa I mo fo isho ka usa e no ka ika mo isi. Le winga la utala leo te tau mwhai atu ai. Whai le tātou a. Whai le tātou wala au wina I le vai taule nei. Whai mai le tala le tuspa I o tāvita. Na wha maoni le tāvita I le atua I lona vai taimi. Amen. He was faithful to God. Ilana fo I vai tau. Fa pena fo I mosi. Na fa mahoni mosi I lona a inga a toa. I lona fo I vai tau. Amen. Tu mana o fo I fa pia. Na fa mahoni Kevin. I lona fo I au ngā tupulanga. Malana fo I lona fo I vai tau. Ai a oi. Amen. Tātou umalava. Amen. Hallelujah. Okay. O kalango ku ngā me atonu e au ngā. Le au te rei loa le fa pia atonu e au ngā mo tātou. Amen. E au ngā mo I tātou onai. Ile mena au mai tātou ele atua, ile o langale nei, tātou tele I o mai tātou te tāwhau. Amen. Na tātou o mai e whaile, na ngā ruenga na tuli mai tātou ele atua. Amen. Ale tusia Efeso. Hallelujah. Ele si tātou o tātou mata upu. Sikama I mea nganga lua kua ngei, it's not a part of our mata upu. Nei au sa, ia ai. Hau ngā mo tātou. Amen. Fo mai le, whetala I ngā le tuse Efeso. Le upo le tua Efeso e whā. Fo mai, whaupe fitu. A ua, au mai I a te I tātou ta I tō tasi o le alofa tū noa. E whaatatawina ma le mea fōa I fuaina mai e keriso. Amen. O mea na fōa I fuaina mai. Mea ia la tātou tala noa I nei. Fo upo se fulu, su tasi fo mai. Na ia tu ina mai fo inisi e whai ma apostolo. O isi fo I e whai ma perofeta. O isi fo I e fola le tala le lei. O isi fo I e whai ma leo a toa maha o au. Amen. Fivefold ministry le tano tuspa ia I. Hallelujah. Foi mai la ia. Ina ia wha ato atoa ina aile au pa ia la tau te whai aile ngā luenga a au auna. Ia hatina ha e aile tino o ke riso. O le fivefold ministry is for the one e mo le tino e tasi. Le tino ke riso. Amen. Fa mai la ia, se ia tātou o atu o tātou uma lava ma le loto ngatasi I le wha atua tua, ma le iloa le lei o le alo o le atua. Ina ia whai matangata matua, ia o I le fua o le ua matua, e tatau ma le tumu o ke riso. Ina ia le toe tamani inii, ina ia le toe tamani nii I tātou o loo whelafua ina e pei o pehau, ma Feavea ina I matangi umalava o mata upu I le pepelo o tangata I tonga fiti leanga o saunia e whaasese ai.
A ia mio whaamaoni I le alofa, ia tutupu I tātou ia te hia I mea oma, o le ulu lava ia, o ia fo'i o Keriso. E mai ia te ia o na tupu o le tino uma lava, o loo whaatatauina ma whaaso'oina I ua uma lava e fesoasoani I ai, e tusa ma le ngāruenga I le fua o itutino tasi, ia hiu ina tina e le tino e iai ia I le alofa. O mea alofa ina au mai e le atua, o le apostolo, o le perfeta, o le fola tala leipo le fai evangelia, o le leo moe po o le fai fe au, whaatasia I malea o ao. Amen. O vaenga nei, o le fivefold ministry, e le oni tūlanga. Amen. They are not position. They are functions. O le matawhai ioi po le ngāruenga I te whai ai le o se tūlanga. E le whaapea o Kevin o le whai au. O na whaapea la ia o se tūlanga. E le o se tūlanga. O le au nanga. Right? O le au nanga. O le leo maa moe. Tau te loa I le whai upu lea le to te whaai mai le upu leo maa moe le I. Pau wā lea o le whai upu I to tonu o le whenga inga whau. Lai tā ua I le leo maa moe. O lai whaatusa I le tangata. Pau wā lea. O isi taimi uma lai tā ua I le upu leo maa moe to tonu o le tuspa ia. O lai whaatatau ia Yesu, whaatatau I le atua o I o le tātou leo maa moe. Na o le tasi al foi upo tuspa I o lai whaatatau o I le upu leo maa moe I le whaife au. Po le whaife au le kare wale pau wale foi upu. Right? A tātou wa ai to tonu o le tino ke riso to tonu o le ekalesia. O lewa umana au mai whaamanino mai le tuspa ia. E iai le apostolo, e iai le profeta, e iai le fola po le whai evangelia, e iai fo I le leo maa moe po le whaife au. Whaatasi fo I malea o au. O vaenga umalava la ie ngā lulue I to tonu o le tino ke riso. Ngā lulue whaatasi ala. E ngā lue whaatasi le whai a onga ma le whaife au. O le whaife au ma le whai evangelia. Whaapea le perfeta. Whaatasi ma le apostolo. E ngā lulue whaatasi I to tonu o le ekalesia tasi. E le mā vai la le tino ke riso. Ai ata ua le upu elders to tonu le tuspa ia le whamartala le tuspa ia o se mai ia ave toi ina. O le upu na elders auto woiva ai. He's talking about this fivefold ministry. Lai tala noi lea, le fivefold ministry lea. E leo tala noi ni toi ina wa urusi na. No, he's talking about the fivefold ministry. Ata ua la le elders I to tonu o le tino ke riso. O lai ta ua I to tonu le fivefold ministry lea. Le ngā lulue whaatasi. Mea le nai ala ai a whai e sese mai, po e sese o mana omi, e o ana I le fivefold ministry le, I to tonu le ekalesia, I to tonu le tino ke riso. O le ala ngā luenga au vaenga le whai. Right? E alu ar whai a onga ia. Whaila na ia, ngā luenga whaila na ia ministry a oa oanga ia whai e uma, whai nga ia whai e whai evangalia, whai whi au nga ia, whai nga ia whai aposkolo koe perfeka nga ia, e whai uma la whai evangalia, e whai a onga. No, e ia le pātua le whai a onga ia le body of Christ. Ja, o le upo le atua. Ale ale pātar whai whi au. Amen. Sau se teimi tātou word breakdown uma vaenga nei, pa o leo tala no I le lau tele o le tino ke riso. Ono ua mā vai le tino lea. Ua mā vai le fivefold ministry. Ua sau wale perfeta ia, whai mai le perfeta, o langa o au ea, nanga o au e la umea alofa lea, e special au e ese au. O ngā aluala I o perfeta ia, whaatula na ia ministry, ma whaila na ia ngā luenga wha perfeta. I'm not saying it's wrong, but what's wrong now, wa le talia ina le perfeta le whaia onga, ma talia isi ministry ese. Whapea nā fo I lea, ngā luenga wha whaife au. Wa whai uma le whaife au ngā luenga, wa o le, I know a lot of pastors, they also teach the word. Ale winga la utala, wa leo toi encouraging mai tanga tolo I le mea lofa leo le whaia onga, ma tanga tolo I le wha le afo le upu wha perfetanga, ma tanga tolo I ngā ruenga wha evangalia, wha atasi fo I malea. Wa leo toi encouraging la toi to tonu o sea, ina ia wha ola ola I tonu le ekalesia, o a mea lofa le to tonu le ekalesia.
O le tele lau taimi, wa one man band na le mea. Yes. Wale o toe wa tasi tangata. E whaia umanga ngā ruenga, ai ala fo ina whaia tangata toa tasi ngā ruenga atoa. Ona ele o mana, na o tangata e latu te whaia ia mea. Amen. Ai mana o mia tele le tino ke riso le vaenga nei e lima, ina ia soifua malolo ina le tino ke riso. Amen. Mea le nā walai ona o mai lola le isi vaenga o le tino ke riso. Tilo o tunga ele malama il ngā ruenga wha perfetanga. Right? Mule mea le nai ala ingo mai kanga ka o isi wa tanoa ui le mea sa o lai tupu. Wa mai tanga to isi tali tonunga po isi ekalesia. Wa va aia tu isi ekalesia. O lai fai perfetanga i o le ekalesia lai o. La lai perfecta ia ono o le mea alofa le atua. Ai latu la le tangata o lai lalo le ngā luenga wha evangaria. Laku ele malama. Nga laku rola ia wha masino o mwhai mai pepelo le mea la. Ono o ia tangata lana i lalo ngā ruenga wha evangalia. Have no idea. Ele malama ngā ruenga wha apostolo. Mana ngā ruenga wha perfecta. Ona saula ia. Ua wha masino le loto i le mea lai whai o. But it's the same spirit. O le nganga e tasi le lavia ia mai nganga. La fu e ngā rua i o. Amen. E tasi ale tino. Le la tātou tara noa. I whamaritala tuspa ia lalu whai upulea e. It's a mole wing of upulere fabertania, from whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its shares, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Amen. O le tala no o Yesu ke riso e so o tai mai le tino. O lai tala no le tino, lai vea le tino tangata e whai mawhate ta inga. E maa fuana minoi o tamtama i lima. Excuse me, guys. Kau sneeze le mea. E maa fua ona minoi o tamtama i lima. Ono lea, o le feso o tai lea, lo lima mo lo tau au, ana le ai lo tau au, e le mawhaina feso o tai le vahenga atoa lea. O le vahenga atoa la o lo lima lea. Ngā lo lima lea i tau roa mai. Ai lo lima lea lima au le lea le lima uma. So, o tamtama i lima ia, e mafua ona foi, ona minoi, ona le connect uma. So it's a one body. Amen. O le so o tai atoa lava ana le ai la lo wa. I le vahenga le o le lima, e le mawhai ona feso o tai tamtama i lima nei. Mea nā naita no tuspa ia. Ana o nei lai lea, o le upa tuspa ia, foi mai o i le flow o tuai le life. Le tara no ai I foi mai, according to the effective working by which every part does its share. Foi mai o lai lava e fai le share le pati o le tino. Ok, o lungo o tamtama i lima, o fea le mea e ui e tuai le toto le o lai le lima lea. Ana le ai la le pata le vahenga le o lo lima. Lea foi na fai na ia share e pasi aku lea. Ia mo me ala toto, ia malatu toto. E le mingoi kama i lima. Ai fasili mena ia tau Kevin, fa fenga e fa mingoi hinga kama i lima. Sele o kele lava le lua kuari. Ai fasili mena ia tau Kevin, fa fenga e fa mingoi hinga kama i lima. It's the same way ngai fa kango e fa mingoi hinga kama i lima. Ana le ai lo mafau nai ko nge kia lo tamtama i lima. O mafau tu lalo lo lima ku lalo lima mafau ku lunga. Ai o mea umaya, it's all come from the head. Amen. E ko nge ki umai o tatou mafau because o Yesu la te notus pa ia o yo le ulu. O mea uma lava la e ko nge ki a ko lava la lea le tino ke riso I le ulu. O ia lea o le ulu ke riso ia. A o le tino le ekalesia. Amen. O lea lai tala noare tuspa ia foi mai, o vaenga uma lava o tātou tino, e kongeki umai le ulu. E fesili mene e te au e sao, yes, a e mawhauwhau e whaaminoi lo vai matua, e mingoi kanga fo lai whaamingoi, o whea nganga e mawhauwhau it's all connect to your head. O mea uma lava o lo tino e te mana o e whaamingoi uma mai ai lo ulu. Po o lo wa, po o lungo lo mawhauwhau. Whaapena fo ila le tino ke riso. It's a one body, ai tasi ale mea control umamai ai, le tino ke riso. Amen. O lea lai matua I manino le whai mea le tuspa ia.
E ngā lulu e whaatasi la le whaia onga. Whai mai whai pasulua. Ina ia whaatu o toa ina aile au pa ia la tau te whai eile ngā ruenga au auna. Ia tina e aile tino ke riso. Se ia tātou o atu o i tātou umalava ma le loto ngā tasi, i le whaatu o tua ma le iloa le lei o le alo o le atua, ina ia whai matangata matua ia ho o i le fua o le ua matua, e tatau ma le tumu o ke riso. Amen, ina ia matua ai oi. O le mea pito i siri o na tāua, o lou, o vaenga uma i le five-fold ministry, e hao ngā uma le vaenga i lo o langa. Amen. E o fo i tono tino o le kalesia. E to te lor tangata le fai e vangalia. O le fai e vangalia lau i loa lau langi le a tono to te lo umar tamalo ino ia Billy Graham. To malo le na le wa fia millions of people na faola ina le ngaluenga tangata na o lana ngaluenga pa wala nga message alu e launga o le gospel. E launga ke riso faola ina le tangata. A whaaola ina la le tangata o wheala e alu iai. E le whaapea o tō wa ai le ise e kale si ar ka māloanga. E whaianga crusade. Ai alu ola le milionga ka ngaka e o mai lea. E o mai teimi e wea. Whaola ina lola i o tangata. Right? I su esu enga fo ia manisio i la tau ia sa iei vai tau lea. O le toa tele o tangata na whaola ina. Na toi foi mai tua. E le whaapio tangata uma. But, millions of people foi na toi foi tua. Why? O nei le i whaia ngā ruenga le whaiwhi au ma e kalesia. O lea, o ngā ruenga whaiwhi au, a ua whaola ina tangata, o la toe au mai tu tonu le e kalesia tangata, o na whawhanga leo tangata. E whaola ina la le whai e vangalia, ai ngā lue le whaiwhi au e whawhanga i the body of Christ, e ngā lue whaatasi. Right? Whaape nāla, o le mea le nai te tau o na whai e le tino o ke riso. Tasi le tino, ai ngā lue whaatasi. Amen. Ngā lue whaatasi le tino o ke riso, i ma whai o na whanga. I tato atu le tusi a Efeso, o i le tusi a Korinito. Amen. Au whai tau a le tusi lea. Korinito lo namta upo se fulma le lua. Hallelujah. Fua mai, a o mea wha le anganga, le au soe, o te loto ina ia i loa ai o tau. Fua mai o tātou i loa mea whaale anganga. O mea whaale anganga la ia la tātou tano ai. Au whai tau le tusi lea. Te mana ia te oe te tilo a oe. Ma ewa aia ia e tango oe a just lo loto. Awangi e whaia one man band le mea. Amen. Awangi e whaapea i fo whaapea leo la ua ia loku e whaapea le whainga o la uloku. Pule au le whainga o la uloku. Yes. Pule au le mea na watu e le tua a ia. Awane i ngalo ia te oe. Tau te ngālu lue whaatasi ma le tino ke riso. Ai isi usua whaiwhi au, isi usua au na work together as a team. O kou i loa lai whai mele team marki a polo o mai whaasanga kau mea kākou. Kau fu ilanga whaisa kākou team whaatasi o le whanau a lea tua. Kākou ke koku whaakasi. Amen. Yeah, from some experience, I'm telling you, o le futano to, sometimes people don't like me. I'm the nicest person in this world, so like. But we ngala utala. E ala no tala no tfapia because it's the body of Christ. O le tino ke riso ele o se tino sesi. Ele o se tino Kevin. Right? Ele pule fo Kevin even though o Kevin Life Ministry, ele pule Kevin. Wana ona au mai nga lue ai Kevin. Wana o se mena au mai ele atua o le vala au wina nga lue ai Kevin. Amen. Ele pule la Kevin le tino ke riso. Ai whaila ngā luenga Kevin a whaina mai e lea tua e o le upu. Sau Kevin e whaila ngā luenga la o le upu. Amen. A whai o naua wa o te iloa nai pengi whiki fo i oi le upu lea tua ma le tero isi au auna. La laua e alu atu to tonu le tau e kalesia. Wa a mata na sui lau wa ai. Wa e iloa fo i au auna i lea tua. O lea la hea. O lea la e pengi whiki mai e wai e lea o mawhai ona fo. I really appreciate ia fo e kalesia o lo tau ngā lue ai. Wa o a lava te me te whainga tae le tau fo launga. O nai au auna nā lea tua nai tu te ho i ai. Amen. O nai tu te mafuta te mi uma, o nai wha mahalosi fo tau sa valinga, o nai iai a te mi uma. Mere nai ala i ona, matango fie ia mo fie whai bloka la menei, na ona awa o tore upo lea tua, ala te alu o tono lau e kalesia, la fo e te ngalue ai, ma wha o ngā ina i oi, ma apala ia truth ia tātou tala no ai.
Amen. Hallelujah. O le alaya, na ua mata na tupula wala fa le anganga, e te whaalongo I, a nau whangalo wa nganga ma e malama, e alu watu apply tu tono le ekalesia. Amen. Hallelujah. Na ua e latu o na ua e loa whaile mea ta o lea, o le fōa I maloto fia, wa e latu fōi wa e loa ta pena mea maloto fia, wa e whaia mea uma I le tua, ona fo o le aia o ina I lunga tato matau. Ona e wha penare tino ke riso. Amen. Mele na ya la ino o fa sa ina kweli fa sa inga pa mele na ya la ino to tele ni se fio e fio maile ile meo la ila maftanga au tele I fa tanga. One of the thing fa o yeni loto ai yo ona ya la no fa ta waina o te fa ta waina nga luenga au na le atua na fai o to wo langa mo to soifua na mafua ai ono to wo o maltemine na lava to te sa vari fa le nganga. Amen. Peke saura la mafukanga peke le sau. It doesn't matter why. It's the same thing le au tununga ia au fu tono la Bible study. Amen. E mana ia la lo lotu pe au to lotu nga lo e lu mo le atua. Fa ma oni ina. Ma fa longo pe ta to Bible study. Au mo se me nga apply tono to ekalesia. Amen. Why? It's a one body. Ele esele lunga I esel to ekalesia. It's the same body of Christ. Amen. Fa mai la ia. E matalasi me alofa. Ai tasi lava le anganga ia. E matalasi fo I faiva. Ai tasi lava le ali ia. E matalasi fo I mea mamana. Ai tasi lava le atua. O le na te matuanga lue I mea uma I tangata umalava. Wafua ina ta itasi I tangata le faalinga o le anganga ia o ai. A wā wafua ina mai I le tasi le upu o le poto. O me alofa nei, o me alofa ia nga, this is different from five-fold ministry. O le five-fold ministry, o lea, o tangata ia leu wha me alofa, loa ave lea tua lea, e tutono tino o le ekaresia. A o I me la tatu tanoa I, o me alofa ia e wha o ngā ina ea o ai. Le tanoa fe upe fitu fo mai, ua wha o ina, ua fua ina ta itasi tangata le wha alinga o le anganga, e ao ngā ai. Uso o ila, o mai alofa ia le e ao ngā mortino ke riso, ma o ina I tātou. Amen. Whai mai la ia, a wā ua fua ina mai le tasi le upo le poto, e le anganga. Amen. E le tasi le upo le malama, e tusa ma le anganga I tasi. Tasi a le anganga I sa le upo le poto, tasi fo le anganga I sa le upo le malama. Amen. E le tasi le tau fitonu e le anganga I tasi o le upu tau fitonu le I la tala no I le wha tua. Ia, e wha peritania ina I easy translation o le great faith or special faith. O le wha samo ina to ina o le tau fitonu. Fo mai e le tasi le tau fitonu e le anganga I tasi po le wha tua. E le tasi o mea alofa e wha malolo wa I mai e le anganga I tasi. E le tasi ina te whaia vāvenga, e le tasi o perofeta, e le tasi o suenga o anganga, e le tasi ngangana ese, e le tasi o le whaamatalanga o ngangana. E matuanga lue fo ina mea uma, e lea lava nganga, e tasi, o lo o tufa I tangata ia ta I tasi malana mea pei ona fina ngalo I ai o ia. Amen. O le tala noa I le tino ke riso, upo le poto, upo le malama, o le wha tua, o vaenga uma lava I tala noa mai the power gift le tala noa mai tuspa I. Amen. A tala noa mai le upo le poto I, it's not wisdom, it's the word of wisdom. Amen. A tala noa mai I le word of knowledge, it's not knowledge, it's a word of knowledge. O le gift o le mea na mai e le anganga pa ia. Amen. A o na whaapotoina o ele atua, you can receive wisdom, right? A eira le teimia, o lau e eise me utupu, e mana o mi aila le mea ta olea, o le word of wisdom. O na saurora I o le atua whailo tia te o le word of wisdom. Whapena fo ila lea, tele se mea we ele ilopo le alo na mafuaanga, ele mea ta olea, o le word of knowledge. Whailo atu ele atua. Ia se mea o lai tupu te wa aia whao ngā ina le au perfeta le gift lea tele na operate I perfeta. Hei se tangata e luatu e le I loa ke riso ai saudu perfeta tau wha matala I ele tala anga matau iai o na ele kansa nai tutonu o loa o lo manawa to e whaa, that's a word of knowledge. Laua wha I loa le mea e le I loa e seisi. It's a knowledge. E le I loa mua.
laua o le gift laua ave ua whailoa i le atua. O la i le cancer i tonu manawa tangata la toi luas futolu aso lana tu el fo mai. Sa wala i o perfecta fo mai, toi luas futolu aso lana mai fo mai, ia ma o le cancer nei, o ina loa la tali tonu loa la tangata o mea alofa nei, ina ia mawhai ona tali tonu tangata le tali tonu. Amen. O le tele i o le au ngā o le gift lea i le body of Christ. Amen. I the body of Christ. Foi mai la ia. Foi upsuma tasi. E matuanga lua fo ina mea uma e lea lavanga nga e tasi. O loo tufa i tangata ia ta itasi malana mea pei ona fina ngalo iai o ia. A wae pei o le tino ua tasi ia ma ona i tūtino e tele. O i tūtino uma e ui ina tele o le tino e tasi lava ia e faa pea lava ke riso. This is so important. Le vaenga leo ta ua tuspa ia. O le tino, o le tino a toa lava, e tasi a le tino wa tātou iloa umale nā mea. Amen. E tasi lo lima mo lo vai. E tasi a le tino o lai pipi i uma ia le tino e tasi. A o i tino. Amen. Foi mai la ia. A wā foi o le anganga e toa tasi na papati so ina ai i tātou uma i le tino e tasi. Po o le utaia, po o le eleni, po o le polonga, po o le saoloto, ma ua whainumia i tātou uma i le anganga i tasi. Amen. O le au Israelu ma tangata whaolaina Israelu o tangata whea lava se tafo le lalolangi, te whea lua iai. That's the one body. It's the body of Christ. Amen. O le ekalesia e whakasa, ekalesia ka iki, ekalesia, le alava le ekalesia ngā sofiku, le alava lau ekalesia ngā ke iai. Let me tell you something. O nei te tono le tino. Amen. Wa iai nisi o tato nunga o whai mai, o le mato ekalesia, paura le ekalesia e o le langi. That's pride. Yeah. Mea ngā kau o wha maurunga. Mea funga ta o le pride. Le aise ekalesia i lalo le lale nei, e ato atoa sana o onga. O le upua Paulo, fa mai wa tātou i loa wha le atoa. We only know in parts. E leo wha apeo le atoanga o le atua na witu tonu to e kalesia. No. E le aise e kalesia e ato atoa sana o onga. Ai o tātou, o le tara noa mele tuspa i o whanau o le atua, e taita ia i la atou e le anganga o le atua. E leo whai mai o whanau o le atua e le lotu i le e kalesia lea malea. No. Po le alava le ekalesia ngai ke loku ai, o oio le atali o le atua, e le o oio se tangata lotu o tau lotu. Ngā o sina vaenga na te alu e te tapua i eina, ai o oio le tangata o le tino ke riso. You are in the body of Christ. Amen. O oio le tino ke riso. Whai mai la ia, watu uina i tātou e le anganga pa ia, o le anganga pa ia, whai mai na ia papatiso ina i tātou i to tonu o le tino. O le anganga la e tasi, le mafua ina kongeki uma tātou, it's the same spirit. O le anganga e tasi, e a tuai Kevin, o le anganga e tasi, na e receive i o le malama, o le anganga fo ile na e tasi, na e latu o e tala noa tuai, ma tu e tala noa tuai, ma pass on the message. It's the same spirit. Amen. Se i vanga nai, ua ese se anganga, ea foi, o nai ea foi, tala noa atu le anganga o le atua, ai fai tio mai lola le si anganga le i o lona winga, he leo se anganga o le atua. O le anganga fai kio. Amen. A fai o le anganga o le atua, e tasia le anganga, e agree, e bear witness. Tala noa atu le upo le atua, yes, that's right, it's in the scripture. E bear witness with your spirit. E moni mau mai lo wanganga. E lo wanganga, oh yeah, that's right. It's in the Bible. Mala fui fui. E mori mau mai lo wanganga. E lo wanganga le mea mo. E se ala nai tono tuspa ia mala fui ia. E pe witness mai lo wanganga i le mea lai tano tuai. Ana tasi ale nganga. Le tu fatasia. Pe fo ortino matala tuspa ia. O Yesu o le kongiki uma ya mea uma le tino nei. Amen. Fai mai la ia. Fai mai o le anganga e toa tasi na papatiso ina i tātou uma i le tino e tasi. Po le utaia, po le eleni, po le polonga, po le saoloto, ma ua whainumia i tātou uma i le anganga e tasi. The really amazing part of this scripture, o tātou le whanau o le atua, pe mativa, pe mau oa, po le alava le toa i ngata whaola ina tangata kirisiano. It's in the one body. Amen.
e tasi ale tino lai nei, mele na au mai tono le kalesia, au ngi separatinga ka ngaka mau mea, ma ka ngaka ile ingi mea. Yes. Tutusa uma tangata e maua mai ele mea, tangata e fōha i tele ala tō tupe fōha i ke le lako offering le kalesia, ma tangata e le isana tupe fōha i ala e lako e sosoangi ke ungo fōha, ia tutusa uma la tō ile vaai. Amen. Awange isi ile ka ngaka o lai ke le langa sfuruai ma ke le langa kupe laku ko le kalesia, ma maua kwai mea. Ai pie wha le ango i tangata ma le wha awhetai tangata o lai atu ta pena le whale. Tangata o lai atu e si isi pika, tangata o lai atu e a ta pena le whale o le atua. Le mi tau, le la tatu o, sili atu na tā ua tangata na, na ilo to telo tangata lai tutu iluma ma wha iloa ma iluma tangata. Wha mai la ia, a wā fo i o le tino, e lese i itutino e tasi lea, ai peitai o itutino e lasi. A fai, e fai mai le vai, ona ua le o le lima au, o te le so le tino, e moni ea e le so le tino ia. Amen. A fai te ufai mai lo vai e le o i o le lima. Is that mean e le o se pato o le tino? That's the question. O le alo natali? No. O le vai ma le tino, o le vai ma le lima, o le pato lavo le tino e tasi. Amen. Ai na tuu la e le anganga pa ia pena papatiso e le anganga pa ia i le mea la na o i le anganga pa ia. Fo mai la ia. A fai mai le talinga ona ua le o le matahau o te le so le tino e moni ea e le lo le tino ia. A fai o mata uma le tino pe fea ona whaalongo. A fai na o le whaalongo lava pe fea ona songi. Amen. A ole nei, wa tuu ina ele atua i tu tino e taitasi, malana tu i le tino, pei ona fina ngalo i ai o ia. Fai upas fumal valu fai mai. A ole nei, wa tuu ina ele atua i tu tino e taitasi, malana tu i le tino, pei ona fina ngalo i ai o ia. Ele i fili lo wisu i le me tu wai. Ele i mana o talinga e afu, ele i fili o talinga lon tu langa, pe na fili o vai le me tu wai. Amen. Pe na fili o lima le me tu wai. O le mea na fili i ai le atua. O le mea na fili le atua. O le mea na mana o i le atua, na mana o le atua. Ku kalingo e lua i au kafa, ku umaka i luma, ku le isu luma i, o mea uma lavo vaenga o tātou tino o tātou lima, na whaatu langa i le atua i le mea lai mana o i ai le atua. E le to i la sisi suia. Na fai fo ila oe le atua o le tane, o oe o le tane. Na fina ngalo le atua e fai oe o le tane. A mana ona fai no oe o se tamaitai, na fai oe le atua o le tamaitai. Amen. E le confuse le atua e afu, e fai oe o le afu, o le tamaitai. Ai alanga manga oe fai whaakama oe, no. Wa ye ni sio lau o tama fai Yesu yo la tu tangata mana o ya. Fa mai langa o kengi aluke o leuke staki tu tonu o le pari o le tama. A o pe lo o ki Apollo. No. O le tama, na fai o le tu le tama, o na la vete staki tu tonu o le tino o le tama. Yes. A o fa confusinga. E o lava le tama titi e lima tausanga, e malama le leia i mea whainga ruenga na ave i le atua. O a tūrus na watu le atua i ate oi, a whai ni mea whainga ruenga wha le tama, o oi o le tama. Amen. A whai ni mea whainga ruenga ale tamaitai, o oi o le tamaitai. Amen. God make Adam and Eve, not Adam and Steve. Amen. Na whai e tusa malona fina ngalo. Amen. Hallelujah. E fai e tusa malona fina ngalo. Hallelujah. Fa mai le. A wai pei o le tino e tasi, maona i tu tino e tele, a o i tu tino uma e ui ina tele o le tino e tasi lava ia e wha pei lava o ke riso. Whewsewalu. A ole nei o tu uina ele atua i tu tino e taitasi malana tu i le tino, pei ona fina ngalo i ai o ia o le mea na fili ele atua. Amen. O le si vaenga pito e sidi ona tā ua le i le vaenga lea. O le aua ne i e le o faitio ia le si tu tino, le si tu tino.
Amen. Fa mai foi upo sumariva. A fai foi o mea uma le itutino e tasi ia. Pe faa pe fea la le tino. A fai o le tino a toa lava o le mata. Na o le tasi le itutino na o le mata. Amen. We va aise mata o ta vale vale tu nungo le au wala le alu ako e le faisanga whaakau. We va aise maka ala mo e kunungo le au wala le alu whaakau. Wala fu metala tuspa ia a fai foi o mea uma lava o le itutino e tasi ia. Pe faa pe fea le tino. Amen. We va aise kalinga e aluanga ia e whaianga aluenga. E a vai. E a lima. Pe a fai o le itutino a toa wanga o le vai I kukingo a ko wana o le mata le tano mertus pa ia ono o le ua tupu I totono le kale si koi nito le a foi la e tupu I tato vai tau. Amen. Actually it's getting worse. Amen. Fai mela ia a o le nei e lasi itutino a e tasi lava le tino ia e le mawhai foi le mata o na whai ane I le lima e le aiso wao ngā ia tau e le mawhai foi I le ulu o na whai ifo I vai, lua te le au ngā ia tau. E le iai se aso ngā whai ako I le ulu iau vai, moe pea oi lunga o moenga. Wa lava le ulu a le whainga luenga ngai aso, a oe vai, au e ke sau, ngofo I ngā. E le iai se aso wa le mana oi lo ulu e whai toi lo ulu iau vai, ia malolo I ngai aso la ngai ke le lava. Amen. A le alu vai, I le alu foi le ulu. Wa le ma faila le ulu na faila ngal po le a lava le me mana o le ulu. Ai a fai e le mana o vai. Right? A fai e le mana o vai. E alu. E ma I mau a koa le mafau le ulu. Wa fia alu a le ulu. A o sionga ponga. E le o mana o ia vai. Amen. Foi mai la I o le tala lea. E le mawhai fo I le mata o na whai ane le lima, le aiso wao ngā ia tau, e le mawhai fo I le uru o na whai ifo I vai, lua te le au ngā ia tau. Ai sili lava I tū tino e tā ua, e vai o na sili I rola tō wao ngā. Amen. Mai tū tino ua tā ua I tā o tā ua e I tā tō e mata ngā, e sili rola tō tau le leia I ai, ma e ua tau wha tau vaaina, ua sili ona tau le leia ia. Fa mai le tala Paulo, o I tū tino pito I sili ona tau wha tau vaa mamatanga. Fa mai e sili ona tāua. Fa upunga wha whaingo fio le mea fa mai Paulo. Amen. O lou fatu. Amen. Le pamu mai o lou fatu nei le teimile nei. E le o va aia e seisi. E le ngato li tu tino lai titi. A o lai whaila ngā luenga. Imagining oe laua e moe ai ke ua whai mai fatu I lo ia. Ke ua ese ke me whaapelo fatu ke loa li Kevin. O le mea valea le mea le whai. O le moe o lima, moe o vai, moe le ulu, moe uma me umanga. O a ua le ngā lua I po uma. O le au ke pamu a ua so uma. E le whera kouma moe uma a le a pamu a kwa au le koko ai kouma moe ali. Imagining penga whaapelo fatu e le whaiala na ngā luenga. Amen. Mele na wala I ona yai nisi fo I la tau na. Ia wa mari liu ese ha. Ona ua le whaiala ngā luenga le fatu. Tu lo I la tau fo una fo. You know, sa whaina I le heart attack. Wa yai se me wa whaina I le fatu. O le whaiala ngā luenga le fatu. O ti ato ale tino. Na wha moe ai le ova ai atu ai sesi. Lei ma sesi o kala ngofo me e se le au le lei o lo faku. Lei ma sesi o kala ngofo se au le lei o se fatu. E fui lei ma sesi ngava ai se fatu. Amen. E ka kuile ova ai kuai. Ai piko I silinga ke lei aku ngā luenga le fatu lai fai. Amen. How many of you know e sili aku le ke leo ngā luenga ale afoi. Ale fatu o lai fai na I lo o lau mata I lunga I. Your eyebrows. Amen. E sili atu le tā ua o lau fatu na ilo o eyebrows. Ai sili atu na te lele tupe ua whaalu le toa tele. E whai ala to eyebrows na ilo le tupe o la to fatu. O le winga o lau tala, I leo se mea leanga. Pa o leo o tala noa tunga. O le vaenga e tātou te le o ango I ai. Ai sili atu lona tā ua. Amen. E tā ua atu na ilo afoi. Na ilo fingernails. Amen. But you spend money on it. Amen. Fa au de lei. Amen. Fa au de lei pe o toa tingi lima lo winga o lau tala. Oia, o tātou fatu. Vaenga I tonu. Pito e sili ona tā ua.
Amen. Le la fa bata tu spa ia. Mata ule le ia. Ai tatu tele ilo atunga. Wa ifo I wala fa pele stangata. O ia fo leta no tu spa ia I to ainga tangata nei. To atele o taimi. Tangata I tuture ka paka. He o tangata yo atu set up le fale o le tua matu tapena. O le tele o taimi. E atu le worship team. Nga le wako le worship team kuku roa maka mai lako fa ili. Ka piki mai ki kala u kamanga fiesi yo mai nungo piango. Ma fa keke mai lako leo nungo I mai ei. Ai ana le ai tangata no atu set up. Amen. Le ai mangi ngā fancy. Te mana tua I aso la ulai titi sa unga lue ai le I te tasio ngā luenga le au talavou mo keriso. O mātou lana mātou hoi e afo I set up ia le momor stage. I no ke le o keimi oka ngaka I le afo I. E whaile radius whaile le uma. Ka kula set up ngofoa. Uma set up ngofoa wha pipi panel set up uma le sound system. E watu o le au whai pese la. Nga le wako au whai pese pe pese loa. E wakunga. Wa uma nga mako sulua. Ngolo vaenga nga kamavoi nga lului nga le wakua na le watu wa na umanga seki ma ko me uma waku pepese la kur foi launga sasa mer foi launga inunga amen o la watu la vaenga na wo uma na ta pena uma me le ai ma sesi o ilo ma to wi nga penga le ma sesi waku kala ngoi le ma ngai o ka penga ai okunga wo uma ka penga amen o no watu ala io afu o le worship team o ma ngai ka kikia lainga le leiro o waya fa tape fai uma ngale waku ku ka mai rovi ingo le tua o le manga ia o le matou la ia nga luenga na marto tele la uso na matou nga lue le pao team le FC he ta pena aso fale le uma amen kar ko lu mako o la u speaker la u mai la u o le nga luenga nga fai la u mai la u aso fale le uma fa nga luenga seking of four fai me uma o atu le ele ia la ma se matou fai tio ele fa pena matou atu fa peso ngalo mva nga la ri ngale na fai nga ruenga ai o heila le aso nga le fai nga ruenga le power team heila aso na sa wa plan fa atasi ele power team e o fai le lato retreat ala vai aso fo na o la ye fo ko seki ale al worship team na fai o le mena tupu ko o fo aso nga o la fa akali me le worship team le lato worship e fai o kuma wale ai ma se afu le I ma se speaker se kia le hingi me o la fu I o le power team la to fe auna la to retreat na fai ke ro me mari mo ke ko mo ko I fai kio mer ka worship team yo ko wari fai me ngai kala le ko ku faru ko wo ai fai me ko fa ko fai me le ngai ya la fo I ku fo ma ko ye me fa mo lunga man mo vale na so fo di ko le ai o me fo le ma ko ye mo ke o fai fo ma ko team o inaloa no tava ai loa wa matau na fese ta ile mele wa manga o ale power team yo fai me manga o ai manga o worship team ye fai me le manga o ai la ngai le ke mele wa ma fo power team anga le ma ko ele ko team that's pride amen yo ko learn fo ile nga fo ile o ko fai nga me amen it's a one body fai o to te pena speaker fai le pele ango mai le vanga o ke pole ale ile fatu e o ki a ko artino amen ele o ilo atu amen ko ngai ke ku ka paka ngai fai mai ele o lo ka ngaka le loko o le o fai la o ke malam lamar ki se ka por falinga au ke popoli amen fa singo per me o ka vale amen ale ele nga ruenga ele va vengo ka ko loko anga le ai oi se mangu ole fa la vela ka ngaka le aku le ke mi lai fai la unga ai o la nga ruenga ngai fai ke le o la upata ngai play ko le body of Christ amen na fai to no tino ke riso amen me fai upelua lima ina ne ai le tino se masenga ia fatausia I faatasi uma itutino fatausia itutino peno overtua fatita inga ngaluenga no ngalue ai o le worship team ia malmato power team o le ala ka ia o le mako power team ala ka ile sia o le worship team amen alo la ia manga o yo ke pe fai fo ma ko nga plan ma to retreat la fo e bo plan me la to fo fuanga o le ala wa clash ma to amen saurola yo la ko ia fi ngau mai ko mai fai me le ala fa ko ile vale ma ko la ngai tupu tono tato e kalesia sa tupu fo ia tau o ina mai la a wala to e fai amen na e ka kala ngoi me mo ina tupu mo me la sa tupu asia ona a tupu lo ia e lo humble ourselves get it right ele se me la ka ko fi ngawe ya makawe ya nga kaula yo tangata le yo mako worship team le yo mako power team o sound man worship team le sko pule o sound man pule o sound hey le ai
ke le pule le sound man. No, e ngā lue whaatasi o tau ma le power team, o i ma le worship team. Ina ia, le leivi inga o le atua. Langa iei fo i I'm being a sound man myself. So I understand, te malama i le attitude leo tangata sound man. Right? O le tele o taimi, o laua mana o le worship team i se mea, o le tau communicate mi la tau i la tau speaker mai, makua maloa le uru o le sound man, i lona foi wha maulunga, le ale ai au pule au le sound. Hey, humble yourself, it's not about you, it's about God. Amen. Le tara noa tunga, I was also a sound man. O le fu tara noa tu ia i meo le to inga winga le na. Le ala ina ma lepe ia le tino ke riso ma le maua se unity to tonu i. O ne mana o for the sound man ia, I am the sound guy, I am special. Ale ai au, e le sound. Kasiat ngaka for me special ringa pa u. So e le tutusa umata do. Amen. Worship team, everybody in the body of Christ. O to the team, o le faife aula, e yeilana team. Worship team, o le sound man, o tangata ta pena ina, it's a part of one body. Tasi ala ngā ruenga ngā lue whaatasi ai, he alu atu le faife au e launga, wa umana ta pena matango fie uma tangata le fale. Amen. It's a one body. Hallelujah. That's really amazing. Te vaaila e le vi inga, o le mangaia i o le vi inga. Amen. O le mangaia ia, fa maila ia, wa faatu wina fo i le atua i le ekalesia e mua o apostolo o lona lua perfeta, o lona tolu o a pito ane iai, o e faiva venga, i le mamea alofa o le wha maloloa i mai, o e feso soani, o tai, o ngangana ese, i e fai tautu i le fa mai, o e feso soani, e helpers. Amen. I le wha apio tangata umo perfeta, e meta o helpers. Le tano tu spaia. For mai o tai o ngana ese o apostolo uma ea o fasili o apostolo uma ea one body pe for mai a tasi la le tino ato keriso a fe o ekalesia a apostolo uma o le ala nga ko inga ekalesia fa penga pe a fe apostolo uma nga. Amen. For mai la ia o profeta uma ea le tali no for mai o uma ea o fai va venga uma ea. Ua tofu uma ea ma mea alofa e wha maloloa i mai. E tautala uma lava e inga ngana ese. E wha matala uma ea. Ia o tou nau i mea alofa e sili. Ai peitai o te wha asino atu ia te o tou le ala e sili lava. Amen. O le foi upu le mta upu le sfulu lua. O le so o mta upu sfulu tolu le tala noa i loi le alofa le foi mai e sili le alofa. Mele na le foi mai tala paulo le fai ungo le tusi lea. Foi mai i o tou nau i mea alofa e sili. Ai peitai o te wha asino atu ia te o tou le ala e sili lava. O le ala e sili lava. Lai tala noa le mta upu sfulu martolu le tusi korenito. O le alofa e sili lea foi mai o le wha atua ma le wha moe ma le alofa. A o le sili o namia uma o le alofa. Amen. So o vaenga uma lava la leo le tino ke riso le no tano join nei o le worship team o le power team tangata i tapena ina mea o tangata tulkua ka paka o tangata ea le sound man o vaenga uma lava le na tasi ale mea ea foi e mawhai ena tātou ngā lulue whaatasi o le love alofa. Amen. E alofa lo ulu yo vai e alofa o vai yo yafo yo lima. Ai sea, o le tino e tasi. O le teimi lava e ti ngā ai a pēla vea ia se vaenga o lo tūtino. Whamai le tala tus pa ia. E ti ngā atoa lava o lo tino. Whamai e ti ngā atoa lava o lo tino. Pe a o ina a fia se vaenga o lo tino whai upas fulma le luono. Na i le vaenga na whamai. Pe a whai e ti ngā le tasi tūtino. Ia ti ngā whaatasi ai tūtino umalava. Pevi ia le tasi tūtino, ia ori whaatasi ai tūtino umalava. Hey, family, a whai te i ua a fia na ngā luenga le whai au. O laua iei se me o ti ngā i leo au nā lea tua, iau tau ti ngā whaatasi. Why? Because love. Tasi ale tino nai tu te iai. A whai te i ua iei se si totono lo worship team o laua a fia. Te tau no tau ti ngā whaatasi. Po le lava se vaenga le tūtino o laua vai. Yo tau ti ngā whaatasi. Right? Wa tele tau sanga o ngā lua i mo mea tau a worship team. And I see this division.
Wa over ai le mea lea le whilo toa i lea te tonu o ngā ruenga. Wa over ai fo i le vaenga lea. No, ia o te le... It doesn't matter po i le fifi e tau le tala ni pa. This is what happened. Te tau lava na whai loa. O la lava e mana o lava le worship team ia. E whai ale mea latu te mana o ai. E latu la le whaife au e tala noa tuai. O le whaife au o ie wha aururo le kalesia. O le whaife au o ie onga le worship team. O ie le taitai le worship team. Tu sa lava po en tofi le taitai le worship team. A whai atu le whaife au e sui pese. Ma lia o tau fina ngalo. Sui le pese. O le alava le mea mana o tuele au na le atua. O ia na ave e le atua le whaalinga. Because even myself, no over ai, walu atu le taitai e tau atu le worship leader pese, efa mai le ai. Le o pese o mga mako ka penga ai, o pese o le mga mako, you know, o le o whaile misa mara taitai. A le o taitai vi ngai no mo le atua, it's not right. Amen. A wa sui atu taitai le ngai le mea na mana o ai, sui. Amen. A whai te le fie suia, a... lau fautuanga, wha vai. Amen. Siri le tu ngā rue ngā lea tua, halu se I ready mo molo roto na I toi saula I e toi ngalue. You are not ready. Amen. Aua le ko singa le te vision to tonu le tino ke riso. E tasia le tino, na whaila e lea tua o tātou I tu tino, e tu uma tātou I lana vahenga, a whai o oio le worship team, a whai o oio le a whai launga, o oio le ti a kono, upa tu spa ia whailo whaiva wha ti a kono, oio le perfeta, whailo whaiva wha perfeta, oio le whaife au, whailo whaiva wha whaife au. Amen. O vahenga uma lava I o I tu tino. Amen. O whea lava henga o tātou tino, fo mele tu spa ia, na tuu e o tātou wa, e lea tua o tātou tūtino I vaenga umala iai. O vaenga lai o tātou fōringa, o vaenga ia lewa ai e tangata. E le o va ai atu e nisi o tātou loto, ia po tātou fatu, ma vaenga o tō tonga. He o lawe o tātou se tu lau fatu ngau. Fatu ngau. O e va ai nei le to o tele o tangata o wha mao lātou toto. E te va ai nei, sta mai vaenga o le tūtino lea, it's a really small part of your body. Fatu ngau. Ai o le taimi lava e le whaia ngā ruenga le whatu ngau, le wha mamaina a toa lava le toto wauto wa ila ke leo masingi lai wha o ngai palangi, e whaia ngā ruenga le tama I mea na whaia e le atua. Amen. Se wa ai le tā ua whi o nawa, e lo ilo atu. O le tele usi vaenga o le tino tangata e le tatauna ilo atu, o lai mana o e fia iloa, e mana o iloa, le o maha kounga whaia le mea ngā, o maha kounga whaia le mea ngā, mea nā wala I ona e vai, o le to o tele tangata, e fia se tulo, e whaaria la tō pute. Amen. Dau vanga foi fai la ko ofurunga ia mana fari le putte se tu lo. O la foi manga o le puke ia ilo. Pe o mata. O me na fai le tua ia ilo. O la na fai le tua ia se tu lo le putte ia e na nai le ofu. O le puke ia na fai le puke le ke fia pe o mata. Te mana o ia ilo mai o tangata. Ai. Nga amen. Le ia se se fia ilo nga va ngol tino. O la o uma na ia uma va ngol tu tino le tangata. Amen. E le aso masai no afai ia fata singa fo ile. Kele o kaimie ia wa ma ko ie le loku ka. La ma ko la vela vanga fo de fisi pakeka, fisi ka loki. Te afai me fo ia. E la tanga to lai kuka, ma to lai nga le fisi al pakeka kipi pakeka. Fisi ka loki kipi fai. Ho ola no tu sanga te ai fo le wo fai le to saminga. Ka ke fa alonga ku fo mai. O le manga ia o le salaki. O inga fai le salaki pakeka. Ya ka o ku ngol ka ka fai se le fo. Le salaki pakeka. Ai le ai ma se si o fa alonga ku ngo fa pe mai. Le ai ma ese le manga ia o kipingo pakeka. O inga fisi pakeka. E le ai ma se kala ngol fisi pakeka. Ai kala ngo umar ka nga mixinga le salaki pakeka. Right? Malato le loa, e kasiel ka ngaka, e kasiel nga luenga nga fai fa kasiel ya, e le kipi sa laki pakeka, marka ka fen pakeka, right? Fa pena foi la, a tonu ele o amana, I ala nga luenga nga fai, ele o fa fe tai ya o I tonu to e karesia, mar to fai fe au, o oia na te latu fufulu fare le ta ua ya so uma, a ele o iloa kua oi hei, fa fe tai ile tua ana le ai oi, ele mamar fare le ta ua. Pi ia le tua na au nanga. Amen. Tato be real. Awale. Tato wo sa o ime sa o fo le pure ourselves. Amen. Hallelujah. O le upo le tua ya nga ya o I fa tonu. Tato umalava. Ia tato mo le tino tasi.
tātou ngā lulue ai whaatasi. Whaamanuia le atua i lau sāwalinga. Ia mafuta atu le atua ia te outou, ia o atu le anganga o le atua ia te outou, ia mawhai ona maua e outou, ia le alofa ma le manuia mai lo tātou atua. Amen. Vi ia le atua le nei tu lala tātou talo le tua le mātou tamavi ia la wa fio whaaftai. Tai lau upu o i whaatonu ia te i mātou, ta ma ia mau e mātou le whea lo fani. Ono o mātou o le tino e tasi, awane i whaitio le vai lima o le lima i le mata, ta ma awane o mātou wheloto ai. A o mātou o le tino, o atu lau upu, ia o ngā i lau whanau, ia whaapeo na atangia i tutono e kālesia ma le tino ke riso, o lo o lātou ngā lulue. Ai whaamanuia la o fio le nei tu la, whaamanuia le mātou sāwalinga le nei vai aso, ia ngā lue mai loa ngā fo i vi inga ia te oi, ono suafo o Yesu ke riso, o mātou wole mamala au atu wai nei. Amene ma amene ma amene. Amen. Ni ia le tua. Whaamanuia le tua le tau fōlaunga, ia ma tātou fōlaunga neiva yaso, pe ono utoi whaamana tuatu, ia mo utoi so atu le tātou sāwalinga o le tino ke riso. Ia tātou wa aia le leile tino ke riso i ola soifua maloloina, whai lau matawhai oina vatoi o ele atua, play your own part. Whai le mena tu atu o ele atua. Whai whaamanuia le atua ia te outou, ia whaapea ona vatu ele atua ia te outou, ia le poto ma le malamalama uma, ia e whaapea ona tātou maua i le sāwalinga, i mo le tātou wola whaaleanganga, ia whaapea ona whaamanuina ai lo tātou atua, o le tātou so ina na o tātou polokalame, nei fo ia sa tātou whailoa i le asolua, i le tātou a o ngā tūspa ia mo te minei o Kevin Onwiwa nei, a lofa tele mo outou, fa soifua ia.